Asle kwa chama lope kwa yujia kuj tiama do chama gflango ngawa tigaga ne nim ya ku chula benga mi tigaga ne mhadje tiama pudo amuti di jikwa na nin sanyu kwa choli chama lope kwa mhakje tiama pudo gugwa chama kwa yijelo met nampin bema titi lona ni akhu yije j tiama ngasenye azu ya vkwa bi tito yije kana ma shadanga mi gumate lola ma kwa bi kamagi isan fafalama kwa bi lope kwa na ni aje di tili mutyanga sebi kwa biu kwa olini nanye guliseni yije tili mama ke jilama kwa bi gukwa ma seni su hinga bi li hiche li juche tili zitanga bi tili zolalo timar matse gukwa jijila la nga mi yishalio zedimar matse mianye shaliama na ni yije kwa tili shasu musuza hi doduza shasuni nyasu biu ni lia ke ji do julio bi do zolalo gulini azi ya vukwa junga mi ali bala guli set senye yija senye munu kwa jo tele kuchima ti hima ti munu ali gtianga guma bukwa ti nama chanama oli yido biu ti azi ya vunga mi ke yija senye set tianga bi do zolalo Jadi mereka sama itu di jenis ni Yango YCCS juga set dia mama pa Dr. Lasa Yunga itu di jenis ni cema kuat set dia mangalo. Gulanya ini jamai pun ni amal lana ma gamdi kuat tihaku bilia ma shamupe yido biu teli gua juga nama teli jamangalo. Gulanya lana ma kuat ni ali inata amali yi tiama mipu ali inata ma foza shizali jagunata ma mipu ali jagunata ma zizimumu gua juga nama cema kuat teli chilamangalo. Gulanya zizimumu tima temuna ni yuliso dushu beputu liso zi the liso times kau juga mi interview itanga gulanya mamushita sebiu manga mi dolango gumade chunama teli lo tiado ile. Jadi mereka ibi tiwa muko gua pavunga mi lasenye yuwa jisu mu tiama libi social media gua tinhe na ni leshe muko gua pavunga mi vosade shugudu mu tiama muko gua tiama ke segule kwama tili lo mu tiama ngo gulanya zizimumu na ni gukwa interview itama sebiu te chuta jawalango ajisu kwa tia lana mo kwa mi leshe chama gflango kwa